Prve strane, inače sve zanimljivo. Jedna prva strana što nije 5 godina. Wish you all the best, and we pray for you. Thank you so Hope much. Serbia will be in a good condition and war will go. Well, we hope when sanity returns that you will be our guest. I hope you will be crowned there and we will attend your Thank you very much. consecration also. Bye bye. So nice to meet you. Yeah, bye bye everybody. Bye bye. Pozdravim srpskog kralja. Tako. Kako ste? Bravo. Da, baš tako. Vaša majka. Ajde, vidimo se, evo krećeš. Aj, čao. Ajde. Ja. Ček. Treba njemu papnu biti. Mogu se ono stvarno novo. Još. Evo, hajde ti drži.
Idemo negde. Daj bube babi. Ti si ga zatr po kesama. Morat će tebe malo da... Da. Je. Kad ja pokretim dete, ti ćeš počuvi svećanje i uvispod. Krštava se rab Boži Danijel u ime Otca. Amin. Amin. Sina. Amin. I Svjatago Duha. Amin. 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 Dajte taj beli peškir. Amin. Tako. Sad joj pričite da obrišete dete i da se zamota. Da. Tako. I daj ga kum. Oblačajci, rab Boži Danijel, rizu pravdi u ime Otca i Sina i Svjatago Duha, ninje i prisno i u vijek i vijekov. Neka Bog poživi raba Božjega Dejana na mnoga, Danijela na mnoga ljeta.
živi zdrav, na mnoga ja lijepo. On će se u Srbiji zvati i Danilo sigurno. Moguće. Nije ne. Tako, pa ćemo deda. Ko još? Kuma. Dobro. Ima li još ne? Dragan. Tako, sveći ćete ostaviti počirati, sad polako da se dete spremi, da bude živo i zdravo i Bogom blagosloveno. Hvala. Där nere står jag. På den parkeringen. Tako će bilo juče. Evo ga, ujkino dete kršteno. Da bude Srbin pravi, daj Bože. Jeste tamo. To pravi. Jag ska göra med Felix också så. Nu ligger du risigt till Felix. Ska du ha med rockare? Vi hoppar in där. Oni će doći u Republiku, da ćete podatke o djetetu kad se rodio, pol datum. Ime, pristup. Hela proffslådan. Ja, allt fan där. Jag sitter fram. Nej, jag sitter fram. Du får sitta bak. Där är min plånbok. Då kan det Eto kume, dode Bog da krstimo i dete.